ule tun chuma hian India rampu mina kan boi pui sipai army air force le navy lakdan tharber aknipat chungchang kan ngai thladona he scheme thara hianin sipai lak te kumli chau an service to dona an zinga za somhi panga chau hian an that dana zirin amo an fit dan khami merit khanin kumsom panga kan ti khami service pa ngai kha an service chunjom theidona abak za som sari panga te hi chu kumli azo hianin civilian kan tiang khanin anon lek vele mai dona ni an lo za tu te an ham thatna mu turang te kan en thok thokanga kan tumber zo ka chu kan khuwa thalai te hianin engtin nge kan in ruwa kan lo in ruwa man ve theyang ti le engtin nge chan kan lo lak ve ang ti lai te kha le adil dan tura ho kha zaina kan ngai thla ho nga kan bi kol thok thok don ni voin lama India army hianin notification aron ti chuak to Indian Navy hianin nisom hi pakhat aron ti chuak ve lenga Air Force hianin nisom hi pali hian aron ti chuak ve le tura be seila notification chuak to kha India Army bi ka kha kan en thok to kanga India Army ina tuna notification aron chhuat to hian kum hi kum som pasari atanga kum som hi pathum ati han kum som hi pakhat khan aron da som hi pathuma aron apani upper age limit kha chuanin adil tu te hi poliat le polsom poliat pastan adil theya polsom pastan aposa zel khan adil theidon ani chumi main MHA kan ti Ministry of Home Affairs khanin he sipai aknivar kan ti aknipat noya Allah khawang chi kha chu 10% kha vacancy kha alo reserve CAPF kan ti Central Armed Police Force le Assam Rifle kan ti hawa khanin 10% kha sarkarin kan da sakang ti kha aron puang to bokani posa si hemi aposa chi a hi da chhual ani lawa aron da chuak ngal mai tu la po ngai la hi chu notification chhuat to wang hian ma sain qualification ngai qualification ngai kha apos sang azira qualification ngai kha kan inanga apos anon da chhuwa hianin aknivir khami aknipat noyan la kha chu aknivir an ti to don ta khang hawa general duty kan ti hawa kha chuanin polsom a khan 45% hochin 45% aggregate of muchin tan adil thayanga chuanin technical b ka khan himi technical b ka khanin 10+2 science PCM kan ti hotang khana dil vele theidona ti khan aposa sir khanin a qualification kha dang ve thledona hemi clerk storekeeper kan ti hawanga chi ti khan 10+2 arts latan commerce le science latan khana dil vele thenga tradesman kan ti hi polsom passing tan chuanin tradesman all arms kan ti kha pol riat passing tan khanin adil vele theidona ni chumi mai lek le lokela tuna hianin nadang tam tak dil thei Delhi police kan ti ang chi te le rural bank IBPS kaltanga rural bank na thok tu IBPS RRB kan ti ho te kha dil thei na omta le nadang tam tak kha dang atam khopa dil thei kha khang ho kha kan lo chan tlan akalo in pui ton theinan description a hianin WhatsApp group link kha da kha thei thein kan lo join ve don nia chuanin akum bithlia kha chu kan sei to kum bithlia hi chu som pasari le chan ve changa kum som hi pathumin kha tan dil thein ta physical fitness kan ti hi 1.6 kilometer kha tlan tu rani ta chuanin pass mark khami physical fitness test kan ti sang mark mu za tu mark som rok tiang rang chi te pull up ngai zat te ang ho jang jang kha chu atum tak tak tang kha chu nakina
a hnuaiah pawh hian notification kan dah hian a download mai thei bawk anga chuan helai hian subject a Paul riat leh Paul som tih kan post hlan tura zir khanin kan exam paper tu kha dang lam ve dawn da technical leh general duty leh clerk kha kan paper kha dang lam dawn ani heta tekin nanin general duty full mark za ani lai khan technical a chuan zahni chuanin clerk ho bik ta khan zahni ani ve lenga khalai a subject a pawh kha dang lam thliah dawn a tuna technical ho kha chu PCM physics chemistry mathematics datan kan ti wang han khami a subject a question a pawh khanin physics mathematics le chemistry khanin arong kalanga heta general duty a chuan general knowledge general science mathematics logical reasoning kan ting han arong kal ve thung dawn ani chuan clerk b ka hianin general knowledge general studies mathematics computer science part 2 a general english khan arong kalanga chuan helai a hianin kan hriat chak deuh mai chu engtin nge an hlo chung chang hi tin dani an hlo chung chang hi akum khat an channa khanin cheng sing thum le allowance hrang hrang hemi aknivar kan ti ho aknipat noya sipe an lak ho hrim hrim a hianin khami pension kan tiang kha an nei lo anga ro chu khan ham thatna sipe na ham thatna an nei zong zong ang kha chu khami ECHS kan tiang chi te khang ho zong zong kha chu nei vek don thawa amaro chu an salary hi fix ani don thung ani fix an ti khanin akum khanna cheng sang thum le allowance an langa cheng sing thuma kha avaya kha an mani alu tlawin cheng sing hi sang khatang kha 30% kha an kor paswana alu dona an da thadona ni awm zia chu I akum khanna cheng sing thum an la khan sing hi sang khat an khuda lu danga hi allowance tel lo in ti na chon cheng sang ko hi an kholanga cheng sang ko dang hi government of India so khalina khol sak ve zel don ani chuan chu tiang che jong kum hi na sing thum sang thum an langa le allowance chuan sing hi sang thum le cheng za kha an mani na an don tu ani chumia chuan cheng sang ko zakwa kha an kholanga cheng sang ko zakwa boka kha government of India na khol sak zel don ni kha thlatina an khol tu chon akum lina chuanin cheng sing li an langa le allowance hemi helai salary hi plus allowance la tel lo zel ani chuan in henin sing hi sang riat an la a sing khat sang ni hi an khol ania an khol za dang chi zel hi government of India hianin a khol sak ve zel don ti na ni chu hlo khami kan en ba khan an hlo ba ka khanin tuna life insurance khang ho zong zong kha chuanin life insurance ni ya an lo boral pal chuanin an service sungan boral chuan cheng noi somli le pariat kha nominee te khan an la dawn ani chuan khami kumli an zo khanin cheng noi som pakhata tanga cheng noi som pahnih kha anon chhuah pui dawna chu chu seva nidhi package an ti ta atang chun zom lo za som hi panga kha chuanin cheng noi som pakhata tanga cheng noi som pahnih kha an pension ani chu an service top khanin khami za ta kha an mani khanin an chang don ti na ni chuan hlo ba ka khalaya an khol sa kha noi som pakhata tanga som pahnih kar vel aniang chuanin khami ba ka khan khami kan soi allowance kan ti te recent hardship allowance te ration dress engkim kha chu sipe pa nga yang vek khan an la dawn kan ti kha medical facility zong zong canteen facility te kha an la vek dawn sipe pa ngai service ang tho kha life insurance cover nen khang ho zong zong kha atelani ti kha kan hre bawk anga khati chin zong ang khani se hriat thiam lo le hriat bel du nei kan om chuan comment section a te pawh hian kan dah anga chumi baka chuanin kan khua kan thalai hna zawng mek te thei top chhuah turin kan in sawm tak mek mewa lekha zir lem lo te pawh ei zon na tlak vocational course rang zir tu training tu da tam ani heng ho te pawh enge ka training veng enge chung ko chawm na ka hman ang enge kadin chhuah pui ve ang ti chung chang anga chi te khatiang vocational course kan ti hrang ang chi te pawh kha atui kan awm ani chuanin thei ang in pui dan kan ngai tu dawn nia chuan chumi ba ka chuan he channel ah hianin sarkar in a scheme a ruah man
si kan siat si lo scheme sang sang ang chi te khat ron da chu kan tu manga min lo subscribe anga min lo like a min lo share sak ve sa tunin kan som tak me bok cheu ni